the bus يعني always on the bus. In night يعني always at night. In the car ويسي on the car. So what are prepositions? Prepositions انتايهم عشت قراتهم بوزو حاجة دسونا يمسلونهم جن they are very important and a bit complicated. كافت خال إنه مهارو grammar topics كروب حقي يقول لهم. ስለዚህ ካብ ምሕር ምድግጋም practice watching movies ካብ ጥራይና ክንእክቦም ንኽእል ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ቃል ምስኡ ዝኸይድ preposition ሒዙ ስለ ዝመጽእ ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ግን እቲ ቤዚክስ ኢና ንርኢ ንጀመርቱ ማለት እዩ በቶም in on at ኢና ንጅምር prepositions place time direction ካልእ እውን ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎም ሎማ ዓንቲ ብዚኦም ፎካስ ክንገብር ኢና ቦታ ግዜ ከምኡውን ኣንፈት ይሕብሩና so let's start with the first one prepositions of place ቦታ ንጀምር The first one is in. In ንምንታይ ንጥቀመሉ? In inside something ክንብል ተለና ኣብ ውሽጢ. For example, the keys are in the bag. The keys መፍትሕ are in the bag. ኣብቲ ቦርሳ ኣሎ. ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቦርሳ ሻርኔራ ሓፊትና ኣብ ውሽጢ ስለ ንረኽቦ in ንብል ኣለና. Some kind of enclosure ክህልዎ ኣብ ውሽጢ ከኣቱ ኣለዎ. ይዕበ ይንኣስ ማለት እዩ. Right? The student is in the class. So for example, class ኣብ ውሽጢ ስለ ዝኣቱ ዘሎ ማዕጾ ከፊቱ in the class ኣብ ውሽጢ ማለት እዩ on ኣብ ሓደ surface ኣብዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ተዳናገረና ብላዕሊ ጥራይ ኣይኮነን ንኣብነት the pen is on the table the pen is on the table ተኢለ እታ ፒሮ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ኣላ ማለት እዩ but ግድን horizontal ዘይኮነስ ዋላ vertical ዋላ ብላዕሊ ንኣብነት there is a spider on the ceiling ተኢለ there is a spider ሳሬት ማለት እዩ on the ceiling ceiling ካብ ቦሎፎን ማለት እዩ ስለዚ ሳሬት on ምክንያቱ surface ሓደ ፀፍሕ surface ስለ ዝኾነ on ንብል ካልእ ዋላ vertical ወይ ንትኹል መንደቕ for example there is a picture on the wall there is a picture on the wall እንተኢለ ኣብቲ መንደቕ ስእሊ ኣሎ ስለዚ on ንትኹል ይኹን ንላዕሊ ይኹን ንጋድን ይኹን ዝኾነ ዳይሬክሽን ይኹን ኣብ ሓደ صفح surface نحرالو on إلنا refer way بوتا نحبر ساتسيتي آتيا آت بحاد specific بوتا يدحبرنا for example سبت بينا له أبي الله هبلك I am at the bus station أبتا فيرماتاني توصل له I am at the bus station أبا له مانتي أبتي فيرماتاني توصل له إلى بوتا يحبرنا سلزي زيوم prepositions of place نمنا in on at سلستيوم استفر عليه ቦታ ንምሕባር ንጥቀመሉ the same time ዞም ሰለስተ in on at ግዜ ንምሕባር እውን ንጥቀመሎም ኢና at specific place ኢልና ነርና ኣብ ቦታ ሕጂ ኸ specific time ውሱን ግዜ ሰዓት 2 ሰዓት 3 ቆፀረኻ ሰዓት ክንደይ እንድሕር ኢለካ for example it's at 6 o'clock it is at 6 o'clock ሰዓት 6 ልክዕ ስለ ዝኾነት at ንጥቀም ካልእ specific time ክንብል ከለና at midnight ون كنبل نخلينا I usually sleep at midnight midnight هجي لك فرق ريتها حسن تغطى 00 سلازي أخا at نبل مالتي كالي at noon Sarah eats lunch at noon noon هجي حسن تغطى 00 كن فادوس مالتي زي أخا وسن ساعة سلازي خونت at تكمال له سلازي وسن جزي نحرك تكستلي at تكم in and on كاليتي on نمعالتي نانتكمول نعمت I will go to work on Monday on Tuesday on Friday معلت ملو تخوينو on نبل كال date رايد يكون date كعلتي نعمت my birthday is on May 15th هجي May بلا اللغة كن on بلا اللغة سلمنታይ May لسوق تزبل my birthday is in May بقول أنا يعطو واحد راي يفلتني حبيت حدا زي على سلاس أوشت أزي نوي زي like 30-day period أوشت يلو مالتي اندهرنا بحنت معلت أتريا جن May 15th بالعسرة حموشة معلت وي على عسرة حموشة نقول حموشة سلزل زلقه on تخون نياتو on مس معلت هنا تقوم زي days and dates سالسيتي in واحد بلا period of time تقومون ورحن عامة مهرت for example Samsung will go to Canada in April Samsung will go to Canada in هجي in بالله أوشت April مالتي عدد حرف خون على شو خون غير ولا على 10 كلتن أوشت أزي 3 معلتي in April
ወይ ከዓ even longer periods of time እዚ ከዓ ዓመት ንኣብነት ሚካል will get married in 2027 ሚካል will get married in 2027 2027 ክትምርዖ እንድሕር መደብ ኣውፅያ ኣላ ሚካል she will get married in 2027 እንተኢለ ወርሓደ ክኸውን ወርሒ 8 it doesn't matter ወይ ኣይፈለጥኩን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ዕለት ካብ ቀዳማይ ወርሒ እስካብ ዕለት 12 ኣብዚ longer periods of time in ንጥቀም ስለዚ ሕፅር ኣቢልና ክንሪኦ in ንነዊሕ ወርሕን ዓመተ ምህረትን on ሕፅር ብል መዓልትን ዕለትን at ከዓ specific ግዜ ሰዓት ዲኻ ጠቅስ ወይ ፋሉስ ፍርቂ ላይ ትደኽብል specified ግዜ ተኾይኑ at ትጥቀም ካልእ at night ከዓ ክብል ይኽእል at night ሕጂ ብሓፈሻ ምሸት ማለት እዩ ውስንቲ ግዜ ይኮነትን ግን at night is a common saying ቀፃሊ ምሸት ክንብል ተደሊና in night ኣብ መጀመርያ ዝሓተትኩም ሕቶ in night ወይ on night ኣይብልኒ at night I take a walk at night ምስ መሰየ ማለት እዩ ዓሰርተ ድሕሪኡ ደሎ usually specific ግዜ የብሉን ግን somewhere around 10 up to midnight ደሎ at night ንብሎ በንፃሩ ናይ ንግሆ ወይ ናይ ምሸት ክብል ተኾይነ ግን in እየ ዝጥቀም I go to the gym in the morning ሰዓት 8 ክኸውን ይኽእል 9 ክኸውን ይኽእል 11 ሓደ ውሱን ግዜ ዘይኮነስ ካብ ንግሆ እስካብ ፋሉስ ሓደ period of time ስለ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ይኸይድ ልክዕ ሰዓት ኣይሕብርኒ ዘለኹ ናይ ንግሆ እየ ድብል ዘለኹ that's why in ድብል ዘለኹ in the morning ልክዕ ከምኡ ከዓ in the afternoon I take a nap in the afternoon ተኢለ nap ድቃስ ማለት እዩ ሓፂር ድቃስ ከምዚ ቀም ንብሎ ማለት እዩ ሰዓት 2 ክኸውን ይኽእል ሰዓት 3 ብዘይገድስ ግን in the afternoon in the evening ተኢለ ከዓ ናይ ምሸት ድሕሪ ፀሓይ ዕራር ንብሎ ካብ 6 እኒው in the evening I watch TV in the evening ናይ ምሸት ፊልም ከም ድርኢ ይሕብር ኣለኹ 8 ክኸውን ሰዓት 9 it's not specified that's why in ኢለ ኣብቲ ውሽጢ ገለ ሰዓታት ከም ዘሎ ድሕብር ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ in on at ንግዜን ንቦታን ንጠቕሙና ካልእ ንዳይሬክሽን ሕጂ ከም ዘለዎም ዘይኮነ into onto towards ዝብሉ ብዙሓት ቃላት ኣለውና ስለዚ prepositions of direction ናብ next class ወይ ናብ next video ከሰጋግረ ንሕጂ ግን እዘን place and time ትፈሊጥናየን they're very important መዓልታዊ ስለ ንጥቀመሉ ከዓ ዝኾነ ካልእ ክስራሓልኩም ደልዮ ቪድዮ ከዓ leave it in the comment thank you guys for watching that's it for today see you on the next one